Koki MLA Taraki Matakta, Speaker Saitra Butana, Ligan Action Amata, Kotriba Karigino, Chief Minister Pam Tadokperu Haiduna, Masing Yam Labam Yamna, Lepam Kunoda, Wakat Mipam Chatakre. Ngasitang Taragomjoy Thani 2025 ta Thawban District Lilong SC Haurebi Awang Lekai Deba Ima Maida Paibilu Mesinduna Apam Aduda Leba Maida Sang Hoki Basahigi December Tang Taraga Marida Thawban District ki Manungsan Leba Sarungpam School Mayada Police Commanduna Nomai Kapada Kunyakpa Masiki Bamadi Taruk Pazinduna Hauzik Pawba Tharoktana Leba Thawang Asibu Yaning Daba Pongdutuna sit in protest atakre Tang Tara Thani 2025 Monday Numita, Marang Kampuda, Lastram, Maranganbu, Halambadu, KCP PWZ, Hidam Matada, Marilene, Imungi Mioising the Su Awabada Saru Yazari Heidi, Mihat passing the suit Yaring the Bap Pongdorokli. Ngarang ZRA, Jomi, the Bolosari Armina, CDF Amadi PDF came Matu Iduna Lawson Cray. Ministry of Home na khwaidagi kamunen idang sagat pamito miyan cha oin lakpa MLA Paulian Haukim na numay kapalepu tongan balenga khana ge harak le haidi sina sumbo iragadi lebak su phunta na munmina banatana aikhoi gi sotai upai lete haina arambay tengwan gi PRO Robin Mangang khairak pamna thamakli Manipur President Run Thamkhre Matangi update Kaidem Bakhangan Badagi Amatanga Lakwasage, Haukiba Numit Marinida, Myanmar Gitamupanda Laiba, Myanmar Land Migi Outpost Amada, KNAB, PDF na, Lantarak Nakan Anida, Numit Marini, Kapnar Matunda, Lantarak KNAB, PDF Mari Hat Pogaluna, Nong May Mari Lauduna, Lantarak Pasing Adu, Myanmar Land Mina, Tan Kai Kreiri.